Jinformaw, jgħalmu u jipprevenu. Dik hija l-missjoni tal-Aġenzija Sedqa u dak li kienu qed jippruvaw jagħmlu f'St. Edward's Junior School mal-istudenti żgħar li deru xorbu dak li tgħallmu. Tgħallimt fuq peer pressure, addictions, tipi differenti ta' drogi u coping skills. I think the most important thing I learned for me is the coping skills, the way how we cope ourselves. Some people don't cope their self in a good way, so they use drugs or maybe they smoke and use vapes. That's bad coping skills. Huma legali pa' sigaretti u xorb ma jfissux li huma tajbin għall-ġisem. Is-sessjonijiet qasmu fuq 5 lezzjonijiet b'suġġetti varji. Kif wieħed jieħu deċiżjoni tajba, kif ikampa meta jkun għaddej minn xi żmien stressanti, u wkoll joffri opportunità biex l-istudenti jekk ikunu għaddejjin minn xi sitwazzjoni diffiċli wkoll ikunu jistgħu japproċċjaw lilna biex forsi nkunu nistgħu ngħinuhom aktar aħjar, kif ukoll anke niftħu wkoll il-diskussjoni fuq l-użu għaqli tat-teknoloġija. B'kollox l-Aġenzija Sedqa għandha 18 professjonist mitfwajn fuq servizzi ta' prevenzjoni. M'hemmx approċċ wieħed għal kulħadd. Għalhekk il-professjonisti jużaw mezzi differenti ta' tagħlim, fosthom logħob edukattiv, diskussjonijiet miftuħa u attivitajiet interattivi li jolqtu t-temi diskussi b'mod kreattiv u memorabbli. So they have peer pressure, they also of course have social media as well. So I think as it comes to year 5, this is when the boys really start to feel this. And this collaboration that we have with the Sedqa agency really helps them, because it helps them develop their confidence, I think, and enables them to have a time when they can speak out as well and think about these things in depth. L-Aġenzija Sedqa toffri 4 programmi ewlenin immirati għal etajiet u livelli differenti. Tfal 3, tfal 5, teen outside the box u bash imqassra għal Be a Smart Hero.